Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango ahure hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 12 z'ukwa 9. Inkingo zari zimaze igihe zitegerejwe cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kera kabaye zahageze, ariko ngo bizafata igihe mbere yo kuzitanga kubera ibibazo byo kuzigeza aho zikenewe. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko abakozi bawo batatu bishwe n'igitero cy'Uburusiya cyo mu kirere mu burasirazuba bwa Ukraine, abandi babiri bakomeretse. Umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika, General Michael Langley, yabwiye BBC ko ingabo za Amerika zizongera gukorana n'ibihugu byo mu karere ka Sahel ari uko bigarutse mu butegetsi bwa demokarasi. Hari n'ikinamico urunana muri ibi biganiro bewe na Jacques Niyitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyamerika babiri bo mu byogajuru bari mu cyogajuru ku buryo bwigenga cya SpaceX Polaris Dawn bakoze urugendo rwa mbere mu kirere rukozwe n'abasivili. Aba banyamerika babiri b'abaherwe mu ikoranabuhanga, Gerald Isaacman n'umwenjeniyeri Sarah Giles, bakoze isuzuma ry'imyenda bari bambaye mu gihe cy'urugendo rw'iminota 15. Isaacman wateye inkunga ubu butumwa yafunguye umuryango w'icyogajuru agaragaza abantu bane barimo bajya mu isanzure ibirometero birenga 600 hejuru y'isi. Polaris cyari cyaragenze mu kirere mu butumburuke burenze ubu ku butumwa bwakozwe n'undi muntu, ku butumwa butakozwe n'undi muntu mu myaka igera kuri 50 ishize. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko abakozi bawo batatu bishwe n'igitero cy'Uburusiya cyo mu kirere mu burasirazuba bwa Ukraine, abandi babiri bakomeretse. Croix Rouge yavuze ko itsinda ryayo rikorera mu buryo buhoraho mu karere ka Donetsk, kandi ko imodoka zayo zari ziriho ibimenyetso ku buryo bugaragara. Perezida Zelensky yavuze ko icyo gitero ari ikindi cyaha cy'intambara cy'Uburusiya. Inkuru ya James Waterhouse uri Kyiv, muragizwaho na Jacques Niyitegeka. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ku isi Croix Rouge uravuga ko itsinda ry'abakozi bawo bari bajyanye imfashanyo y'inkwi n'amakara mu mudugudu uherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Donetsk wigaruriwe n'Uburusiya, igihe imodoka zabo zaraswagaho n'ibisasu bya rutura by'Uburusiya. Hari ifoto yashyizwe ahagaragara y'ikamyo yera yari irimo gushya, yanditseho ku ruhande rwayo ikimenyetso cya Croix Rouge. Nubwo hafi yaho imirwano ibera hahoraho ubwoba bw'ibitero by'utudege twa drone na misile, ntibisanzwe ko imodoka z'ubutabazi ziraswaho muri ubu buryo. Croix Rouge yamaganye yivuye inyuma icyo gitero, ivuga ko aya ari amakuba ateje akababaro kamenyerewe ku bantu bose babuze ababo mu ntambara. Uburusiya ntacyo bwari bwabivugaho. Hagati aho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yirinze gusubiza ku buryo butaziguye niba Ukraine yamaze guhabwa uruhushya rwo gukoresha intwaro zo Burayi zirasa kure mu kurasa imbere mu Burusiya. Blinken yasubizaga ibibazo igihe cy'ikiganiro n'itangazamakuru i Varsovie muri Pologne. Kimwe mu byari byanjyanye i Kiev ejo kwari ukumenya icyo abayobozi ba Ukraine dukorana bumva bakeneye ku rugamba muri kino gihe, harimo n'imirwano mu burasirazuba bwa Ukraine no mu tundi duce tw'igihugu. Icyo nababwira ni uko mu gihe dutera intambwe tujya imbere, tuzakora ibyo dusanzwe dukora, ni ukuvuga ko tuzahindura imikorere aho bibaye ngombwa, harimo ndetse n'ibijyanye no guha Ukraine uburyo bwo kwirwanaho bikwiye mu ntambara yashojwemo n'Uburusiya.
ingabo za Nigeria n'abakora mu rwego rw'ubutabazi bw'igitaraganya bari gukoresha ubwato mu gutabara abantu baheze mu bice byibasiwe n'imyuzure mu majyaruguru birasirazuba. Abategetsi baravuga ko abantu barenga 400 bakuwe mu byabo mu mujyi wa Maiduguri. Benshi muri bo kandi bari barahunze mbere ingo zabo kubera abarwanyi ba Kiyisilamu. Umunyamakuru wa BBC uhari yabonye imirambo ireremba ku mazi. Akarere kandi ku buryo bugari nako kibasiwe n'imyuzure. Amazu abarirwa mu bihumbi yarasenyutse muri Kameruni, naho muri Chad abantu bagera kuri 300 barapfuye nyuma y'imvura nyinshi idasanzwe yamaze ibyumweru byinshi. Umugaba w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika, Generali Michael Langley, yabwiye BBC ko ingabo za Amerika zizongera gukorana n'ibihugu byo mu karere ka Sahel ari uko bigarutse mu butegetsi bwa demokarasi. Ingabo za Amerika n'iz'ibihugu byo mu Burayi zakomeje gukura abasirikare bazo muri Burkina Faso, muri Mali no muri Chad ndetse no muri Niger mu bihe bya vuba biheruka. Ni mu gihe rero abategetsi b'ibi bihugu berekeje amaso ku Burusiya mu guhashya abarwanyi bavuga ko barwana intambara ntagatifu izwi nka jihad. Inkuru ya Anso imuragizwaho na Yvette Kabatese. Nubwo ingabo za Amerika zikomeje kuva mu karere ka Sahel, General Langley yabwiye BBC ko igisirikare cya Amerika kigifatanya mu buryo bwa diplomasi n'ako karere mu gihe bariho bavugurura ibijyanye n'iyo mibanire. Yahakanye ko nta bindi bikorwa bishamikiyeho ifatanye n'Uburusiya cyangwa abandi bafatanya bikorwa bagiye kuziba icyuho cyasizwe n'ingabo z'Uburayi na Amerika. General Langley yemeza ko badasangiye indangagaciro ziri mu burenganzira bwa muntu cyangwa amategeko ajyanye n'intambara ikoreshwa mu intwaro. Ashinja Uburusiya gukwirakwiza amakuru atariyo, ari nayo yateye kutumvikana kwihuse hagati y'ingabo za Amerika n'Uburayi n'imirwi ya gisirikare yahiritse ubutegetsi mu karere ka Sahel. Iyi ni BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Tugeze ku isaa 1:24 mu Rwanda no mu Burundi. London ni saa 11:36 muri studio zacu. Ndi Prudence Nyuva, mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Urukiko muri Thailand rwasohoye impapuro z'amategeko zo guta muri yombi abantu 6 bari mu zabukuru bahoze mu rwego rw'umutekano kubera impfu z'abayisilamu 85 bigaragambyaga mu myaka 20 ishize. Undi wa 7 mu bakekwa akaba ari umudepite ufite ubudahangarwa, nawe yategetswe kuza mu rukiko. Ibi bintu byabaye muri 2004 bizwi nk'ubwicanyi bwa Takbai. Abayisilamu babarirwa muri 70 bigaragambyaga mu majyepfo ya Thailand baheze umwuka nyuma yo kurundanwa mu makamyo bagatwarwa mu gihe cy'amasaha 5 bagiye ku birindiro bya gisirikare. Nta n'umwe waciriwe urubanza kubera ubu bwicanyi. Imiryango y'abapfuye ariko nayo yatangije ikirego cyayo muri uyu mwaka. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inkingo zari zimaze igihe zitegerejwe cyane kera kabaye zahageze, ariko rero ntiziri aho zikenewe. Iyi virusi iri gukwirakwira bwangu mu karere k'uburasirazuba bw'igihugu, kandi abakora mu buvuzi bategereje inkingo zo gucubya ikwirakwira ryayo. Cyakora Minisitiri w'Ubuzima yabwiye BBC ko bizagora cyane gukwirakwiza izi nkingo kandi ko bizafata ibyumweru byinshi mbere y'uko ikingira ritangira. Inkuru ya Ian Wafula uri Kinshasa, muragezwaho na Nini Yadukunda. Ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Njiri i Kinshasa, indege izanye imfashanyo ya mbere ya doze hafi 100 z'icanco iriko irapakururwa. Iki gihugu nico ca mbere kimaze gupfamo abantu benshi bahitanywe n'uwo mugera, hamaze gupfa abarenga 600, abandi hafi 200 bikavugwa ko banduye. Mu minsi mike iheze, icanco hafi 250 zashyitse muri iki gihugu. Ubu rero ikibazo nyamukuru kiratanguye: kubika neza izo canco no kuzishikana ku bazikeneye kurusha abandi. Narahawe uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu bubiko bw'ikinkole, ububiko bwa mbere bunini muri Afurika yo hagati. Ubwo bubiko bwarafashije cyane mu rugamba rwo kurwanya izindi ndwara nk'ubukangwe na Ebola. Ubu ni bumwe mu bubiko buke bushobora kubika incanco za Mpox ku bukonje bukeneye bwa dogere 20 musi ya 0. Intoki zanje no mu maso hatimvye neza na neza. Ubu rero hari ingorane y'ingene zizovanwa ngaha, kubera zimaze kuvanwa mu bukonje zitegerezwa kubikwa ahantu hafise ubushuhe buri hagati ya dogere 2 na dogere 8,
inyuma yaho zica zitegerezwa gukoreshwa mu minsi itarenze 40. Aho niho hari ikibazo gikomeye cyo kuzibika no kuzishikana iyo zija. Goma, izingiro ry'ico kiza ni ku birometero hafi 2,000 uvuye ku mugwa mukuru Kinshasa. Umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu Roger Kamba avuga ko hariko harakorwa ibikenewe kugira izo canco zishikira abo zizotegwa mu gihe nyaco. Logistic problem. Iki nicyo kibazo gikomeye kuko dusabwa gukura inkingo Kinshasa tukazijyana mu bindi bice tuzi ko dufitemo ibibazo by'imihanda. Dufite ikibazo cy'intera ndende cyane iri hagati. Ndibaza ko bishoboka ko twatangira no kwezi kwa 10. Start maybe at the beginning of October. Abakozi bo mu buvuzi bakorera mu karere ko mu buseruko bwa Kongo izingiro ry'ico kiza babwiye BBC ko atari bo bazona izo canco zibashikiriye kubera bakora batambaye canke badafise ibikoresho byo kwikingira nk'ibifuka intoki bitaga n'udufukamunwa. We said that it is not enough. Just the beginning. Twavuze ko zidahagije wenda hari mu ntangiro kuko murabizi dufite igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 100. Bivuze ko ibihumbi 265 zidahagije. Ariko dufite icyizere cy'uko tuzabona izindi doze zivuye mu bihugu nk'icy'Ubuyapani. Ndakeka ko bashaka kuduha nka doze miliyoni 3. 3 million doses. Akarere ko mu buseruko kamaze hafi imyaka 30 karimo umutekano muke. Leta iremera ko ingwano hagati y'igisirikare ca leta n'imigwi y'inyeshamba zizogira ingaruka mu gutanga incanco bigatuma amamiliyoni y'abantu baba mu makambi y'abateshejwe izabo bagira ivyago vyinshi vyo kwandura iyo ngwara. Iki ni ikibazo gikomeye. Murabizi ko dufite abantu basaga miliyoni 7 bakuwe mu byabo. Ni ikibazo kuko inzego z'ubuzima zose zarazahaye kandi tugomba kujya ahantu hose. Ariko ndizera ko dufite inzego zikomeye bihagije ku buryo tuzashobora kugera ku bantu bose kabone n'ubwo baba baravuye mu byabo. Mu gihe leta iriko irakorana n'ibigo vy'itahamagara n'ikibano mu kurwanya kwirakwira kw'iyo ngwara, abakozi bari ku rwasiro rwo kuyirwanya nta kindi bari bukore atari ukurindira mu mwizero. Alberto Fujimori wahoze ari perezida wa Peru yapfuye afite imyaka 86 nyuma y'indwara ya kanseri. Yahamijwe ibyaha byo guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu na ruswa, ariko abamushyigikiye bamushimagizaga ko yatsinze umutwe w'inyeshyamba wasaga nk'ugiye gufata ubutegetsi mu myaka y'intangiriro z'igihumbi 1990. Inkuru ya Ronaldo Rocha muri imva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Abashyigikiye Alberto Fujimori batangiye kwikusanyiriza inyuma y'urugo rwe umukobwa we Keiko akimara gutangaza inkuru. Kuri bo uyu ni umugabo warokoye Peru ayirinda kugwa mu maboko y'agatsiko k'abagendera ku mahame ya Mao ka Sendero Luminoso. Ariko ku nzira karengane zahutajwe n'ubushyamirane, uyu afatwa nk'umunyagitugu cyangwa umutegetsi utagira imbabazi. Yatowe bwa mbere mu mwaka w'1990 ubwo intambara y'uyu mutwe yari ikaze cyane. Nyuma y'imyaka 2 Fujimori yakuyeho urwego nshingamategeko rwa Kongere arega abashingamategeko kumubangamira mu mugambi wo gufata ibyemezo bya ngombwa ku gihugu. Ubutegetsi bwe bwashoboye gutsinda aka gatsiko ariko bisiga uburenganzira bwa muntu buhazariye. Yaje gushinjwa ibyaha byo guhohotera ikiremwa muntu yibasira imiryango y'abasangwa butaka b'abakene. Bwana Fujimori yategetse Peru kugeza mu mwaka w'2000 ubwo yakurwaga ku butegetsi ku ngufu ashinjwa kumungwa na ruswa. Yahungiye mu Buyapani mbere yo kwerekeza muri Chili aho yageze agatabwa muri yombi. Kubera aya mateka ye umurage asize ntuvugwaho rumwe. Umukobwa we Keiko Fujimori akuriye ishyaka rikomeye muri Peru. Mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu yatsinzwe arushijwe amajwi makeya cyane, kandi yamaze gutangaza ko azongera kwiyamamaza mu mwaka w'2026. Abagore babiri bahamijwe icyaha cyo kwandagaza Brigitte Macron, umugore wa perezida w'Ubufaransa, kubera kuvuga babeshya ko ari ikinyabibi. Natasha Ray na Amandine Roy baciwe amande y'amadolari 550 buri umwe. Banategetswe kwishyura madamu Macron na musaza we Jean-Michel Trogneux. Aba bagore bavugaga ko ari we Brigitte ibihumbi 14 by'amadolari y'impuzamarira. Ibi byatangajwe ku rubuga rwa YouTube rwa Roy muri 2021. Ikirego cyatanzwe rero kuri aba bagore babiri nyuma y'ukwezi kumwe babitambukije ku rubuga rwa YouTube.
ni saa moya zibiri minota 16 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico urunana. Ndemeza arasaba umubyeyi w'ibisobanuro ku buzima babayemo. Budensiya nawe ngo afitiye Agnes amakuru akomeye. Ni urunana. Cyakora nshaka kubaza ibibazo nk'iby'abana koko. Niko Patri. Karame. Reka nguhe urugero rwose rugaragara kuri wowe. Nubu nureba ibikweto wambaye. Reba uko bisa. Ukibana na Nadine se nuko asabagaze se. Wabaga wambaye udukweto rwose duhanaguye. Agapantaro kameshe, udushati twiza. Umuntu yarakurebaga mbese akabona koko kwavuye mu rugo rurimo umugore. Cyakora ntubeshya ritandukaniro da. Mbere tukibana ibintu byose byabaga biri ku murongo. Iyo myenda akayifura nyine. Ayo mafunguro akayitegura. None ubu no kurya rukurya byaranze rwose nisubira mu mandazi n'amata. Ngiye ibyo bisanzwe ruko niriwe mu rugo ngateka. Ese nyine sibyo nakubwiraga. Urumva utari kuya amata ku munwa. Ubundi uriya mugore ureba mwirukana iki koko? Busho nanjye singe wari wanze ibyo byiza. Ariko nyine ibyo tutumvikanyeho rwose ntari kwihanganira. Biba ngombwa ko dutandukana. Ibyo byo kutumvikana birasanzwe ta. Kandi iyo byanze guhura nyine ubwo biba byanze. Gusa ko rasha. Uri umuntu w'umugabo rwose. Karahara rwose. Uri umuntu w'umugabo. Ko nkoze mu ntoki se. Namenye ko ngo wanamuteye n'inda rwose. None se Busho. Ibyinda byo rwose ntagire umbeshya ntanda namuteye. Hete nande Patri. Korewe mwabanaga akaba yaravuye iwaba twite urumva rinde bayimuteye. Umva Busho. Nadine twa dufitanye amasezerano ko nta mwana tuzabyarana. Uko yaje kubigenza gasama simbizi rwose azirwarize. Azabaga yifasha. Ariko nawe ntiwavuga gutyo Patri. Niba uzi ko hari ubwo mwaryamanaga nta gakingirizo mukoresheje bo muntu w'umugabo rwose wemera umwana wawe. Umwana wanjye wuhese ko mbere ko tugira icyo dukorana naramwihanangije ko ntashaka kubyara. Nasi bari mubwiye ntabyo bahirizuka mukaryamanuka mutera inda. Ibyo bikuraho kuri mwana twitera amaraso yawe Patri. Ese kumuburanira cyane yagutumye? Ntabwo yantumye nta naho rwose twahuri. Jewe ndavuga ibintu by'ukuri bisanzwe. Umva Busho. Numva iki? Nta kuri kwawe nshaka kandi ntuzongere no kukumbwira. Ntacyo. Ikindi kandi niba ushaka ko dukomezanya urugendo ntihongere kumbwira ibya Nadine. Urumva? Ego ko rero ese ubwo uragenda ute di? Ndagenda nese sori. Shingura disi uzumpa amakuru. Ese ubwo kubona nta matsiko mfite? Ubwo se ufite amatsiko y'iki kandi? Ahubwo nawe kwiraza Nyanza kwawe ni umunsi. Ubusa nta mapine y'imodoka mbona aha ngaha mu mbuga. Cyangwa wagize ngo nta maso ngira di? Ese nayo mapine y'imodoka uvuga yishushanije hano? Nyine. Ubwo se tuvuge ko nta nkuru nziza irimo ra? Mbo sinzi niba twabyita inkuru. Ariko nyine nimugoroba nari nasohokanye na Chris dutashya Marifuta ngeza hano. Ntiwumva se ahubwo? Kora rero. Kora ariko. Kora. Urumva ko bitangiye gucamo. Yewe kariya gakecuru ngo ni Nyensi. Umva ndashaka ko gakura bukakajugunyiriya ukakajugunya mu bishanga nk'akatarigize kanahagera. Aha. Kuri bo mukobwa mwiza b'imwe. Wavuga gutyo sori. Gukura umuntu ku musheri we ntabwo ari ibintu byoroshye. Umva kandi icyo mpfa nawe. Ariko kuki rwose utigirira ikizerereya. Ubwo se ko mwaraye musohokanye Nyensi basohokanye. Ariko nge ni rimwe gusa kandi we basohokana buri munsi. N'abantu bino bose barabizi ko bakundana naho nge ndakihishahisha. Ubwo se urumva bihuriye. Ibyo ni byawe nibyo nanga gusa. Umva Leya va muri ibyo yewe jokeri kuramo ibwana utangira gake gake nyine usa n'uwihishahisha. Urumva ariko bizarangira iriya rumari nk'iyarangwa idanye n'uyikuyemo. Sha sori nuko bisengera ariko simbizi. Ariko ugira kuraje nk'umwana muto. Iyo urebye Nyesu kwangana nuko asa. Nuko ateye nawe ukireba. Ubona ari naho muhuriye na hato. Dutandukaniye se ko twese turi abakobwa sori. Oya yewe muri abantu babiri batagize naho bahuriye. Kwigereranya na Nyensi ni ukwitesha agaciro cyane pe. Mbese ni nko kugereranya igare n'ikamyo. Ewe erega nanjye nibyo nifuza. Ariko sinahita mubuka nzabigenza buke buke mbanze menya aho byerekeza. Ndahira ko nagufashe Busho. Umfashe nkuru kise kandi Patri. Sinakubera nisize ibyo uvuga nibyo watumwe na Nadine ukamakanira. Umva kandi. Do, nguyu tugiye guhura.
ariko ni hahandi ibyo mwapanze byose ntacyo bimbwiye. ntumbeshyire Patri, ni wowe ubiri inyuma rwose ntaho nahuriye na Nadine, nta naho namubonye. buriya twabiganiriyeho rwose bisanzwe, ntaho bihuriye no kuba Nadine rwose aje kukureba. wavuga iki kindi se kandi? gusa niba ari byo mwapanze muraruhira ubusa. uramenye uraruhira ubusa. uramenye sha, niba ari ibyo ngibyo utangiye ahubwo rekana nigendere. uragenda ujya hehe se? umunyacanyiruka ntawe umwirukanye. usigarane na muki wawe rwose. uriketse. reka nigendere. ushombe se ko mbonye agahita agenda arantinye Pati. simbizi uzabimubaza. ese kumbwira nabi kandi nanjye gukureba mu mahoro Pati. uje kundeba miki se? sinakwiye ko umwanzuro nawufashe nkanawushyiramo akadomo. narabyumvishe pe kandi naranabyubahirije. nese ukaba ugarutse wongeye kumbaza iki? ntabwo nari ngarutse wowe pe, ahubwo nari nje kukwisabira icyo kurya. nanjye ntacyo mfite, ahubwo nubona aho batanga byinshi nanjye uzamfatire. Pati, n'iki se? ni ukwigerageza kunyumva aho n'inzira imbere nabi hamwe n'umwana wanjye ndetse n'uwawe ntwite. ariko sinakwihanangirije ko utazongera kumbwira ngo umwana wanjye utwite. ntacyo reka tumureke nyine, njye na Ndemezo turashonje pe. ese birandeba. inzara irenda kutwica. hariya ahantu ncumbitse nta murima nta kazi, mbese ntunzwe n'ubuntu bw'Imana gusa. nijoro rero naraye ntekereje nti ko hanasize mpinze imboga nyinshi n'ibijumba, ntiwabigusaba nkaba mbyitekera muri iyi minsi. ntabyo nguhaye. ese ubwo wabinyimeye iki Patri, ko mbese utabikora ngo biteke izo mbuga utazisoroma waretse nkabyirira koko? amayeri y'abagore shandayazi. ubwo arashaka ukwitoratoza ngo ubone ikikugarura hano iwanjye. ku izina ry'Imana ndarahiye Patri, ni ukuri pe nta kindi ngamije. rayida si ibyo bimbwiye iki? urumva uretse kwikurira biriya bijumba na ziriya mboga nasize mpinze, nibirangira ntuzongera kumbona hano. ni ukuri oya genda Nadi, genda rwose, ibyanjye nawe byararangiye. wambabara ukanyumva. nkumva iki se? umugore utwite arasonza cyane Patri, utekereze ko inzara inijya ukungana nkarira amarira agatemba ku matama yombi. wagize imbabazi koko ukanyihera icyo kurya ko nta kindi kintu ngushakaho. mbisa nigire mu kazi Nadi, niba ushaka imbabazi uzazisange kwa muganga. ndanigendeye. ugiye mu rugo se Bude? oya ngiye hano hirya kuri saro ya Nyesi. aba bantu sigende mu kazi se ndabashobora? ndaje humura sintindayo Firi. umva ngo ntutindayo ye. ubuse niba ugiye mu by'imisatsi birarangira ryari? ego ko iby'imisatsi igihe ujya ubona bincira ishati Firi. ugiye gukora iki se? ariko se kucyumbaza cyane ubundi. erega usigiye abana kandi ndacyari mu kazi, ngaho ubyibuza rero ubajyane. njyana abana muri saro n'iriya misatsi bitumuka koko Firi. none si imisatsi yakuze ntujya kubogoshesha? ariko urumva biba ari akanya gato bamarayo babogosha barangiza bagahita bataha. noneho ugiye kurarayo? ariko urabaza we, ntabwo ngiye kurarayo gusa ndamarayo akanya. ariko ibyo bintu mugiyemo udashaka kuvuga n'ibiki Bude? ariko se niba ari ibintu by'abagore tugiye kuganira kuki byagushishikaje? uri umugore. mu kubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye rero abagore n'abagabo baragendana. uyu munsi rero abagabo baraba bihanganye, abagore bagira umwiherero wabo ho gato. aha mama we, ndumva wakaniye ku bintu byawe na Nyesi. ngaho genda da, gusa wihangane ntutinde cyane. ntabwo ntinda humura. ariko se ubwe icyo kintu rwose ni igiki ugiye kumubwira udashaka kumbwira kandi ndi umugabo wawe? amatsiko yawe azaguhitana mba nkwambuye. kuzi ko ngira amatsiko nyine kuki nawe ukayanyicisha. none se nawe kuzi ko ngira ibanga ukashaka kurimenesha. ariko si banga umugore ahisha umugabo ngo nibanga akira. ubwo riba ari ibanga rigenewe abagore bonyine nyine. ngaho genda tuve muri aya, ariko umenye ko igihe kizagera ibyo bintu muba muhishahisha bikazamenyekana. Ndemezo umwana wanjye nyitaba. ihangane umuntu w'umugabo uceceke sibyo? ndashonje. ndabizi ko ushonje mwana wanjye, kuva mu gitondo nta kintu urashyira mu nda. n'ubugari twarariye bwari ntabwo, ariko ihangane mu kanya turateka sibyo? turateka iki se mama? Imana irakiduha sibyo? ubu se Imana iratuzi? yego iratuzi. none se ko itagufashije ngo ubone aho ukora ikiraka ngo uzane icyo kurya? uyu munsi nagishakije hose mbura n'umpa ikiraka cyo gufura ngo nibuze mpe 500, ariko humure zo nzakibona sibyo? none se kuki abandi bana babona ibiryo bya buri munsi twebwe tukaba tubibona rimwe na rimwe? wintera agahinda mwana wanjye, ni ukuri mbabarira. ndakubabaje se mama? nawe si wowe mwana wanjye, amakosa n'ay'abakubyaye. none se kuki papa atakinzanira irindazi? mwana
wanjye naweho nanga kujya kukoresha kwa mukaso kandi nkiriho ariko aho bigeze hano ndabona nta kindi nakoretse kukujyana kwa so wenda aho wajya urya niyo byaba bike ariko ukabibura. Nose natuzajyana tubona kwa papa mama. Oya uzagenda wenyine njye nzaguma hano. Kwa papa ko nabonye hari abantu babiri ntibazajya bankubita mama. Ntacyo bazagutwara humura papa wazajya bahari. Mama aretse tukigumira ko nabonye mama nduti yari umugome. Ndemeze umwana wanjye nanjye niko nabishakaga ariko ubuzima tubimo ntibubyemera. Use kurara ubizi rero ejo nzakujyana. Imana nibishaka nkabona uburyo nzagaruka kugutwara sibyo sheri? Uzagaruka kuntwara ryari? Simbizi bizaterwa n'igihe Imana izanyibukira ko mu bundi buzima butandukanye n'ubundi mu mwana wawe. Mama mfite ubwoba mama nduti yazahanuka nankubite. Humura uko iminsi izagenda ishira azagenda agukunda buhoro buhoro agufate nk'umwana we sibyo? None se uza kunsura mama? Nemeze umwana wanjye yikomeza kumbata ibibazo nanjye nafitiye ibisubizo. Nabizi ninjye nandara ibibazo byose ufite ariko ndakwinginze mbabara nanjye sinjye. Ndabona noneho nsa n'uhugutse ngaho mbwira Bude. Patrick se ko twitegereza buriya ntashaka kutwumvirizanye? Nta mabanga se ushaka kumbwira? Ni ibintu ushaka kukuganiriza kandi si byiza ko byumvwa n'abandi bantu. Kuneye ubwoba se nta mahoro Bude? Oya humura wigira ubwoba ni ibintu bisanzwe. Wowe na Filipo se mwongeye guteragurana hejuru Bude? Oya hoya ntaho bihuriye n'ibibazo byo mu muryango anye. Nibyo mu kazi se? Erega ntabwo ari ikibazo nshaka kumfasha. Ni akantu ushaka kugukeburaho kugira ngo utazarangara akakubyarira amazi nk'ibisusa. Njye wanyezi? Iyi wowe rwose. Mbona ufite abantu wita inshuti ariko mu by'ukuri atari inshuti nyanshuti. Usanga bakwigiraho beza bakakwereka ko bagukunze nyamara hirya aribo bagucukurira icyobo cyo kukujugunyamo. Umwe muri abo rero nshaka kuzakurikirana ni Reya uriya. Reya? Reya umwigishanya se? Uriya mugenzi wacu twigishanya rwose. Naramurebye nsanga ashobora kuba atari umwana mwiza. Reya ko mbona ntari ibirye rwose ubwo wamunenze iki Bude? Dore ejo bundi mperutse kumubona ahantu muri resitora ari kumwe na sheri wawe Titireri. Ndeba ukuntu bahuje urugwiro yewe numva simba ashize amakenga. Ubwo sibyo birakomera kuba bahurira ahantu bagasangira rwose ndumva nta kibazo biteye. Wowe uzikurikiranire umenye neza ibyo ari byo. Jyewe icyo nanze ni ukugumana amakuru kandi mbona ashobora kuvamo ikintu kitari cyiza ku muvandimwe. Yego urakoze kumpaye amakuru ariko nanone ndumva ibyo bidakomeye rwose kuko Reya ni inshuti yanjye pe. No kuba nkundana na Chris arabizi. Ubwo rero ko bahura bagasangira nk'abantu baziranye kubera njyewe ndumva nta kibazo nabigiraho pe. Yego ibyo uvuga ndabyumva koko gufureka cyane nabyo si byiza. Ariko nanone ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Shabude si ugusuzugura inama zawe pe. Ariko ndumva gusangira muri resitora nta kintu nabikengamo na gatoya. Ntacyo bitwaye niba ari ukubyumva. Icyo nari nkoze kwari ukuguha amakuru y'ibanze. Ese ubundi niba uvuga ko ari ibisanzwe nta kibyihisha inyuma muri bo hari uwigeze akubwira ati nahuye na kana n'aha tujyana muri resitora turasangira? Anyesa ati ntacyo nashinja inshuti yangereye. Umunsi yamenye umugambi we hazacura iki? Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi
naho ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. amakuru yarabona Jacques Nitegeka, twafashijwe na Masudi Ibrahim, ugende Prudence Ngyumva ruraharyana. Thank you.